خب بسیار درود و عرض احترامات هموطنای عزیزم برادرای بنیهایت گرامی و اولی قدرم. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. البته کمی بازم گویم از همون تاریخ صحبت میکنیم و عکسی همون در بالا موندگی هستم. در اینجا کمی نوار اونها را بازی میمانم. تاریخ را ماهرانه تاب میتن، یعنی که این امروزه مسئله ما، موضوع ما در سری تاریخ را ماهرانه تاب میدادگی انسان ها هستند. البته من اینا را بسواد نمیگم، خیلی انسان های بسواد هستند، خیلی انسان ها تاریخ خوب میدونن. متاسفانه یک نوار این انسان ها داشتن 2 روز میشوه میکنم همون نوار پیدا کرده نمیتونم که تو که من میخواستم اون نوار از اول و تا آخر مانم تحلیل کنم نوار سخنهای درباره تاریخ گفتگیشونه این انسان ها را. البته ژورنالیستین و علیکم سلام ژورنالیستی بگیم این برنامه، یعنی ویدوش این برنامه بگیم همون دیلوور است و بگیم که مهمانی برنامه تاریخ شناس است، سیفالله ملاجان است. همون سیفالله ملاجان است. برای چی من میگم اینو ماهرانه تاب میتن تاریخ. البته که من مثالش هم میارم. به نهایت بگیم که بعد از او خود شما هموطنای عزیزم خفه میشین از ماهران دیگر انسان هایی که تاریخ مثل این همین انسان ها ماهرانه تاب میتن، یعنی عیناً همیجش است. خب اجازه ما کمی بگیم که یک سخنش میمونم. سبب های زوال سامانیان اگر ما اندیشه کنیم، بعضی نفرایی که از تاریخ خیلی آگاهی کم دارن، منابع همو دوره سرچشمه هم دوره نخونن، فکر میکنن که قراخانیان از حدود ترکستان شرقی، حدود امروزی چین آمدن و غزنویان از قراخانیان از چین آمدن. یعنی که این به نهایت بگیم که نادرست ترمین استفاده میبره. گویا که قراخانیان از چین آمدن و در برنامه پیشتر تاریخش عیناً درباره بازم همین قراخانی ها در حالت شکست دولت سامانیان و گویم که همین مسئله که بگیم که از کجا تا کجا حدود دولت سامانی بود و بگیم خصوصا همین مسئله ده بسیار رپ میتن، تاب میتن، همین قدر تاب میتن که انا این حال در این نوارش میگه قراخانی ها از چین آمدن. این بسیار یک ترمینی نادرست است. البته که من نمیگم این انسان بیسواد است و بگیم که نمیدونه چیزی را، و در حالتی بگیم که ترکا میگه خلاص، یعنی که در ترمین استفاده بری یک ترمین میته منگولم بگیم قزاقم قرغزم دیگر را یک ترمین میته. ترکا آمدن گرفتن، یعنی که محترم من عیناً همین خدی همین ملاجان ده، یعنی نامش چی بدیش کنم، سیفالله ملاجان. اگر که من شما در ویزف میپرتم، اگر در برای تاریخ خواهیم صحبت کردن، من قطعی شما میتونم که تاریخ قطعی صحبت کنم. و دویمین خواهش ما از شما است که در حالت استفاده بردن تاریخ، یعنی که نام ها، ترمین ها باید پوره
و انیق و دقیق استفاده برده شود. در حالتی که اگر بیاید در کارنامه های پارس که من این ترمینولوژی پارس یا ترک یعنی اینا را گفتگی هستم، اگر کدام دیگر باز نو دیسته باشه، البته که این چیز ما بار دیگر هم تکرار کرده میگم، ترمینولوژی پارس یعنی تهنشینا دا استفاده داده میشید، یعنی شهر میساختن یعنی یک جایی. اگر حاضره زبان قطعی بگیم، ترمینولوژی ترک گفتگی این کچевник گفتگی گپ است، یعنی که بگیم امو کچیوت میکنه میگه. اگر حاضره بر روسی آسانتر و ساده تر کرده فهمونم، پارس زبان و ترک زبان گفتگی ترمینه ساده کرده میگم که یعنی با زبان روسی اگر بگیریم اسدلی язык کچевний язык میشود. یعنی پارس اسدلی گفتگی گپ است، یعنی تهجانشین، و ترک گفتنی ترمین این کچевник گفتگی گپ است. یعنی که این ساده ترین چیزی است که برای این بسیار آوارشیده گفته و گشتنم حاجت نداره. یعنی این همون معناش همی است، یعنی اسدلی язык کچевний язык گفتگی گپ است. برای من اثبات هاش هم آوردگی هستم، بار دیگر هم ملال نباشه اثبات میارم. خودی خوارزم زبانش بگیم امروزه زبان ترکی حساب میروه، اما خوارزم دولتی یعنی که همون بگیم زمینی پارسی حساب میشه. دولت پارسی، خوارزمی ها را پارسی میگفتن. برای چی؟ برای که خوارزمی ها تهجانشین بودن و در تاریخ ها بسیار جدا ترمینولوژی اگر خونده آمدن گیری، مثال گیریم خصوصا من بیشتر با همون تاریخ قلغا که ذوق دارم، در همون جا هم چندین جدا یاد کرده میشه. یعنی هست که قلغا پارسی شده ایستادن، یعنی این معنای او را نداره که قلغا تاجیک شده ایستادن یا ایرانی شده ایستادن. پارسی شده ایستادن یعنی قلغا اوجه شهرها ساخته استن، شیشته استنده، خیلی بگیم دوران دراز نمیره. برای همون بگیم که پارسی تهجانشین گپ است. خلاص زبان پارسی که امروز ما میگیم مثال زبان تاجیکی و غیره و غیره و غیره و غیره چیزو، این انسان ها امروز مشکلی تاریخ در همین تاریخدانا هست. برای چی؟ برای اون که در وقتی گفتن تاریخ بسیار ماهر تا میتن. کاری در ایران شدگی را من اینترویوش گوش کردم، 5-6 تا مسئلهش گوش کردم. در ایران شدگی کارها را ما تاجیکا میگه، ما تاجیکا میگه، ترمین داده ایستاده است ما تاجیکا. من زید نیستم در ترمین دادن باشه، مثال گیریم شما تاجیکا، من که یگان زیدیتی ندارم. نه که در زمانی که میگه قراخانی ها همون ترکا میگه میگذره میره، قراخانی ها همون ترکا نیست. قراخانی ها کنکریت نه ترمینولوژی داره. کیا هستن قراخانی ها؟ قراخانی ها همون قلغا هستن. خب درباره دولتداری قراخانی خب اومدن جمعو حکومت داری کردن، نه کنکریت نه، از کدام سال تا کدام سال حکومت داری کردن. خب درباره زمین اوزی عین حال میگه قراخانی ها از خیتای اومدن، نه قراخانی از خیتای اومدگی نیست. یعنی این ترمین هایی که این انسان استفاده میبره گویا که نیچه گفتی روسا که نیزنچیت است ده ای چیزو هم خیلی دور گرفته، هم خیلی دور زده گفتی هم گفت از قراخانی ها از خیتای آمدن. قراخانی از خیتای آمدگی نیست. قراخانی در همون جا تشکیل شد. بگیم که قراخانی این تنها دین است، یعنی اسمین دین است. اگر تاریخ که وقتی خوندی معنا و مضمونی او را که نتونسته باشی، پس یا که میدونی نه که اما بسیار ماهرانه تاومیتی، فقط قراخانی ها را زمینش از خیتای سرکردگی امروز تا بعضی حدودهای افغانستان بود. یعنی 550-560 سال دولت داری کردگی این قلغا بدن. درازترین دولتی که در حدود آسیای میانه کردن این دولت قلغا بود. دیگر دولت ها 100 سال، 50 سال، بگیم 80 سال، 150 سال، 300 سال، 200 سال،
یعنی یگان دولت 550 قریب 600 سال یعنی قریب 6 عصر مثل قلغا دولتداری کردگی نیستند. چرا شما در حالتی که شما خودتون را پزولیت میکنین تاریخ دانا و غیره ها نیز نه چی تیل نگفتی همون گپا هم خیلی نوکی زبان قطعی زده گذشته رفتن در همون چیزو را و بعد از اون میوین میگن که اگر که ما گپ زنیم تاریخ ببرویم در حال نمیدونم یک گروهی نوبکار روان میکنه اقارت که و نمیدونم این ملت خود چه بالا مونده ایستاده است این از کجا بدی قلقا از کجا آمدن همون برادرایی که شما نمیدونین مسئله تاریخ نمیفهمین خوندگی نیستین و درونش درآمدگی نیستین. من برای شما کوتاه کرده میگم از 5 عصر قلقا پیدا میشوند 6 عصر مبیناش دولت میسازند تا 12 عصر مبینشه یعنی که قریب 600 سال دولت قلقا میشود. انا می گفته ایستاده است از خیتای بله یک منطقه خیتای هم کم ترگمو گرانیتساش سر کردگی این طرف حدود درواز افغانستان بدخشان افغانستان که امروز ما داریم اینای بدخشانو هر داشت این خطلان زمینی که این طرف میگیریم تا این طرفش نمی وقتی دوشنبه او طرفش میگذره تا بگیم که یک منطقه افغانستان همون آذر زمینایی که هست یعنی زمین قلقا در این منطقه بگیم که دولت داری میکردن. درازترین دولتی که در آسیای میانه کردگی است عمری دراز تقریبا 600 سال این دولت قلقا بود. خب سوال پیدا میشه و کجاش دولت قلقا؟ دولت قلقا چرا شکست خورد دولت قلقا؟ چرا از بین رفت دولت قلقا؟ گفتگی سوال پیدا میشه ولی سوالا جواب داره. از روزی که قلقا اسلام قبول کردن شکستن اونو بگیم که سر شد مایده شکستن سر شد. برای چی؟ برای که پرینسیپ های حیاتی که اونو داشتن از نگاه اسلام کلگیش حرام بود. یعنی باید اونو از همه این چیزا دست بکشن همون پرینسیپ های زندگیشون آهسته آهسته دست بکشن. وقتی که یک انسان یک بکسیور اون مشت زن است و بیای اسلام قبول کنه او بکسیور رینگ برآمده زده نمیتونه. یعنی تنبول او زمان ده حاضر که با اوج زمانه میشوه ای کار کرده میکنه نیکی او زمان ده وقتی که یک بکسیور اسلام قبول میکرد او برآمده رینگ ده جنگ کرده نمیتونید. برای چی؟ برای که حرام بود. خب یک ارتیست اگر که اسلام قبول میکرد او دیگه دوتار نوازی و کرنای نوازی و سرنای نوازی کرده نمیتونید. برای چی؟ برای اون که این چیزو حرام هستن از نگاه اسلام. یعنی ارتیست اگر که از توی ها بروه و بگیم پول کار کنه و زندگیش دسترخانش پر گودکاش نان بده وقتی که اسلام قبول کرد و دیگه ارتیستی کرده نمیتونه میروه روز تا روز کمبغل قشاق شده رفتن میگیره هم بدگی پول شایقه میخره نه بدگیش دیگه زمین میکنه یه سال حاصل میشوه یه سال نمیشوه حاصل دیگه دل با همون زمین چی میکنه یعنی که امید از زمین همین تا بگیم آیسته آیسته چی میشوه یک ارتیست زندگیش قشاق میشوه. یا که یک بکسیور که مثال برآمده جنگ کردن نتونه در رینگ پول کار کردن نتونه از اون رینگ چیکار میکنه؟ میروه دهقانی میکنه از یک طرف قواش رسخود میکنه نابود میکنه از یک طرف ای حرام او حرام آخر ده چی میشوه کوچه ده یک پیونسکه هم ببروه جنگ کنه میزنه. برای چی؟ برای که بکسیور اوجه چندین سال دیگه مشق نمیکنه چندین سال دیگر از رین پول کار نمیکنه دیگه دهقان میشوه عادی میشوه مشق نمیکنه وقت نمیوه همین تا بگیم میشکنه. عینا دولت قراخانی ها انا همین طرز شکست خورد. یعنی اکثر چیزای حیات اونها یعنی دولت قلقا اکثر حیات اونها محدود شد. یعنی این ممکن نیست دیگرش ممکن نیست سه ممکن نیست چهارم ممکن نیست پنجم ممکن نیست جنگ کردن ممکن نیست زدن ممکن نیست ایش ممکن نیست دیگرش نیست. همین تا اومدن او قوا را گم کردن
баъди чандин соле ки бигем дар ҳамон ислом будан омадан оста мобайни 200 солда бигем 150-200 солда қувваро аз даст додан, барое ки ҳичи мумкин набуд вода кардан. яъне принсипи ислом дарафта. мефаҳме намера? барои ҳамиам қарахониҳо оҳиста оҳиста бигем ки чӣ кор кардан, давлат сила бишида рафтан гирифт, яъне принсипҳоро аз даст додан. барои ҳамо имрӯз дораи давлат бигем ки пора пора шид. ин қазоқ, қирғиз, узбек ё намедонам имрӯза бигем ки тоҷик, худи тоҷик ба чандин бигем чизҳо ҷидо мешаванд. ҳозир ира ҳамаша ҷамъ карда мо тоҷикҳо мегӯянд. не, ин нодуруст аст. ин термине ки истифода мебарӣ нодуруст аст. барои чӣ? барои он ки ино порсҳо буданд, яъне таҳҷонишино, аммо ҳар якташ ҳамон шеваи худша дошт. суғдӣ бигем, бадахшӣ, шуғнӣ ва ғайраҳо, ино шеваи худша доштанд. ин ягон тааллуқ ба шумо надорад. барои чӣ? барои он ки яъне ки ино ба якдигарам тааллуқ надорад. агар бигем ки дарвозӣ ба суғдӣ ягон тааллуқ дорад замонашта, ягон тааллуқ надорад. ягон дарвозӣ суғдиро дида буд, фақат тарговли инсонҳо якдигара медиданд. барои он ки ӯ вақтҳо иқадар раҳо маҳкам буданд, иқадар дурандароз буд, аспу хар қатӣ, аз уҷа тои суғд омадана шояд ки як 2.5 сол хар асп қатӣ байни кӯҳо қатӣ меомадӣ ки то ки ба суғда биёй бирасӣ. барои ҳамон иқадар ино дур буданд, иқадар ино культура, ҳатто ки будани якдигарша фақат тарговлиҳо медонистанд. роҳ ҳам набуд. ҳамон роҳе ки байни кӯҳу байни ҷару лави ов меомаданд, инҷа ҳазор ово мегзаранд. иноро фақат тарговли инсонҳо медонистанд. яъне ки имрӯз обши термин метен, бале ягон чӣ надорад. имрӯз обши як термини тоҷикда ҳамаи ҳамин чӣ суғдӣ бошад, чӣ дарвозӣ бошад, чӣ шуғнӣ бошад, чӣ бигем дигар бошад, имрӯз дар зери термини тоҷик ҷамъ шидагӣ аст. ягон мушкилӣ надорад. ино ҳамаш баъдан ҷамъ шидана сар кард. ё ки бигем узбек, ё ки бигем дигараш. чаро ино давлат пайдо карданд? барои он ки ино як бор ислом тамоми ҳамун каганатҳоро бигем ки мисол мегирем, ҳамун давлатҳое ки буд, ислом шикаст иноро. аз он ҷумла Хоразм неподчинённый, яке аз ҳамун доминирующий мегӯянд курсо давлат буд, мустақил. чаро гашта Хоразм давлат нашид? имрӯз ҳайати Ӯзбекистон бо номи хоразмиҳо бо номи узбек диромадан рафтанд. барои он ки ин поколенияи наве ки биромад давлатҳо сохтан бигем, ино аз поколенияи бо маданияти мусалмонӣ биромаданд. он маданияте ки пеш буд, уно бо мусалмонӣ омада ҳамун силоҳ, қувво, принсипҳоро гум карданд. ва инҳо ин бо ном қазоқ, узбек, қирғиз, дигар ино туркман, иное ки омадан ино сохта шиданд, ино як бори дигар аз нав аз модар таваллуд шидагӣ барин бо менталитети, бо принсипҳои ислом уже биромаданд боло. вот барои чӣ ино давлат карданд. барои чӣ ӯ каганатҳои кӯҳнаро ҳозир мо бигирем, ҳазорҳо каганатҳо мегирем, аз он ҷумла худи давлатдории суғд мегирем. чӣ ба давлат карда натонист? баъди омадани ислом суғдам аксар менталитети бигем ки худшона хусусан гуногун асбобҳои мусиқӣ месохтанд. суғд ин чизҳо оста аз байн рафт вақти омадани ислом. суғдиҳо дигар сохтани асбоб ҳаром, фалон ҳаром, дигар ҳаром, сеюм ҳаром, чорум ҳаром. ино дигар бигем ки ино уже экономически, психически тамоми тараф ҷиқида шидан ино шикастанд. ё худи бигем ки Самарқанду Бухоро ҳар як кас меомад ҳамон ба тағорав туи доираи худаш қатӣ. ҳар як инсоне ки мегирифт туи доираи худаш қатӣ. хоб единственный таърихи қафоро назар кунед ки дар забони шумо чақа шидагӣ нест.
ки дар забони на шумо дар ягон забон чақашидагӣ нест. Ки ҳастӣ? қаллағо буданд. ягон забони гирифтагӣ минтақаҳоро чапа накардан, забонашона чақа нашидан, шаҳрошона бигем ки ҷазир накардан. Барои чӣ? Барои ин ки вода важна територия буд. Барои образи ҳаёти таҳҷонишинӣ надоштанд ки во бишинанд, шаҳрсозӣ кунанд, намедонам бозсозӣ кунанд, забонои хичона биёранд, пихат кунанд, китобошона биёранд, ранги урусҳовориву, ранги арабҳовориву биёранд, шуморо бигем ки культуратон аз реша бикана партоя. Единственӣ ман ҳамон дар ҳамон барномаи пешам гуфта будам ки ҳамон Абуалӣ ибн Сино мисол мегирем, Ал-Хоразмӣ ва ғайра дар кадом давро таваллуд шида буданд, дар кадом давро мурданд, на 180 сол, 1000 чандум сол. Яъне ин минтақаҳо ҳама доминировать мекард қалағо, давлати қалағо буд. Чаро дар торих гуфтан, яъне забон до овардан дар ин чиза торихчиҳо метарсанд. Хусусан ҳамин инсон. Чаро метарсен аз шумо? Чӣ қадар метарсен? Яъне обши термин метен турко дар дурношон медонем чанд қабилаҳо буданд, чанд миллатҳо ҳастанд. Турк ино просто забоношон бигем ки монандӣ дора, мисли шумову эрониву курду дигар забонҳо монандӣ дора. Ин маъноеро надора ино ҳамаш як миллат ҳастанд. Ино ҳар якташ дигар миллатҳо ҳастанд. барои чӣ вақти оварданда обши термин метен турк, ё ки намедонам форсо да омаданда обши термин метен, мо тоҷико мегем. Ино дуруст аст. Шумо баъд аз ҷамшиден ки баъди бигем ки дигар минтақаҳо шуғниву дарвозиву бигем дигар забонҳову ки ҳастанд, ҳоли ҳам имрӯз доранд, ҳамн лаҳҷаи хичонқатӣ гап мезананд, диалекти хичонқатӣ, унҳо ҷамъ шиданд. яъне унҳо ки баъди ки ҳамон омадани ислом, чӣ хеле ки ман гуфтам, унҳо аксар ҳамун чизи хичона аз даст доданд. ин ҳаром, дигар ҳаром, сеюм ҳаром, чорум ҳаром, иранака уранака, болонапар поёнаши, ӯ аксар ҳамун раҳи зиндагии худа гум кардан. ише кардан мумкин нест, дигар кардан мумкин нест, сеюму чорум мумкин нест. ислом ганда зарба задагӣ аст. худи ҳамун бигем ки имрӯз пайдо шидан, ино ҳамашон аз баъд аз бо менталитети бигем мусалмонӣ пайдо шидан, аз ҳамун дурун пайдо шидан, ба ҳамун тафаккур худсозиро омӯхтану имрӯз пайдо шид. Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон, дигарҳо. ҳозир ӯзбек ҳабиги бира бугӯ, решаша мегира мерава аз қалағо сар мекуна, ё ки аз ким ки ҷо сар мекуна, мегира меора мега мо иё ҳастем, иё будем то иҷара омадем. мефаҳме намира? ё ки худи чиро ман пештарам гуфта будам ки бародарои азизо, ба худо мегӯм ку ҳамун лучши ҳаме чем аз номи тоҷик луч суғдӣ мегирифтем ё сомонӣ ном мегирифтем, ин хубтар буд, барое ки реша қадимтар дорад, номам вазм дорад, дар торих омадагӣ ном аст. аммо имрӯза ин ном гуфтам ку мисол гирем ҳамун ҳатто ки ҳамун тоҷик гуфтагӣ термин ҳамин калимара ҳамун таҳҷонишино порсо, яъне таҳҷонишино аввали калимара дар турко мегуфтанд, наезд мекарданд турко, наездник. тоҷик мегуфтанд иноро, яъне тозӣ мегуфтанд, тоҷик не тозӣ мегуфтанд, тозиҳо омаданд. тозӣ гуфта араба гуфтанд. ман мегӯм ин гапа ку тозӣ гуфта араба гуфтанд. тозӣ терминологияш ман аз тамоми ҳамун чизо гуфтам, яъне ҳамун чанг мебардоранд ку, ҳамун ҳамла мекунанд, ҳамун чангош мехеза мерава ку, яъне ки пил, чанг, чирк гуфтагӣ гап аст. яъне ки ҳамин калима ҳаст, калимаи тозӣ. барои ҳамун пеш аз омадани араб, суғдиҳо ё ки намедонам дигарҳо, бухоро чиё, ино дар ҳамун наездникҳои турко тозиҳо мегуфтанд. туркоро мегуфтанд тозиҳо, яъне ҳамун чанг медозанд, мераванд, омада ҳамара диздида мераванд, тозиҳо мегуфтанд. баъди калимаро дар араб истифода бурданд. ҳатто ин калима дар торих хафо бигарден, биковен ҳамун торихи бигем қадимара, калимаи тозӣ дар турк истифода бурдагӣ аст.
و پیدا میکنید. من ماندگیم در فیسبوکم، اگر میفراتون بدرویم ببینید. خلاص اینجا من راستیم با اون مسئله اینه که مثال گیریم کدامی را پس زنم و کدامی را بالا زنم نه که، اما من خیلی همین تاریخ شناس قطعی، خیلی همین انسان قطعی، من میدونم خیلی باسواد است از گفته هاش، از معلومات هایی که میتیه. برای چی؟ برای اون که این معلومات ها را و از این بیشتر شه من از تمامی بگیم که مو خرونولوژی های عرب، خیتای، از هندو، از تیبت و از اونجاها هم از این بیشتر خوندگی انسان، من شاید که معلومات ها زیادتر یا که از این کمتر هم باشه، من معلومات ها را دارم. اما من میخوام همه آدم قطعی، خصوصا همه آدم قطعی یک بحث تاریخی داشته باشم و قطعیش صحبت کنم، خصوصا درباره نام ها و خیلی ایتری نه конкретно, четко, ясно, сол, ном, киҳо буданд, дар куҷо ҳастанд, кадом заминҳо дар ки тааллуқ дошт, аз куҷо то куҷо буд, факт аснод, документҳо қатъӣ. факт аснод, документҳо қатъӣ. Документа бобои ман навиштагӣ нест, документа бобоиам навиштагӣ нест, ҳамун замонода навиштагӣ, ҳуҷҷатҳо қатъӣ. Ман мехоҳам қатъӣ ҳамин инсон суҳбат кунам ва бибироя محترم تاریخدان وقتی که میگوی قراخانی ها را прекрасно میدونی کیها بودن چی ها بودن. برای اون که قراخانی ها ترکا گفته میگذاری میرای تا اینکه تو میترسی که این قلغایی که در تاجیکستان هستن این قلغا بدونن که بیست ما دولت داشتیم، ما وطن داشتیم، ما 600 سال 6 عصر دولت داری کردیم در آسیای میانه. ما از خیتای تو بگیم بعضی منطقه‌های سرزمین افغانستان این دولت قراخانی ها بود. خب من بازم میگم определенная точка границы در یگان دولت اون زمان نبود. این اولین چیزی که در یادتون بگیرید. ما بگیم که فلان 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 از فلان نخه گرانیتسا داشتن، دولت ها گرانیتسا نداشتن. دولت ها را گرانیتساشون یعنی بگیم خیلی معین میشید در اون زمان. اون زمان همون کدام منطقه های را که بگیم همون مثال یک قشلاق ها باشه، یک شهر ها باشه، یک نمیدونم عدیر ها باشه، یک جای هایی که باشه، اینا پروست همون تریتوری را میگرفتن از خودشون بود. خلاص دیگر بگیم определенный граница نمیموندن در یگان جا، یعنی که از فلانجا تا فلانجا معین از من است. یعنی در اونجا میگفتن که نمی از ما هست، حق دارن همون چوروا پروراش برون نامجود چوروا را بچرونه. اگر کسی که اومده در اون منطقه چوروا چرونای او را نیست کنه، غم بته و غیره کنه، بعد میرفتن با شهر او را میزدن. اگر میدونستن که از فلان شهر اومد و در فلان منطقه چوروادارانی یا نمیدونم مالدارانی که در تاثیر دولت قراخانی ها از دوله مثال گیریم همون نلاگ میته اومدن زدن اوجره و او میفهمیدن از کدام شهر است، رفتن همون شهر را زدن میزدن. نمی خیلی بگیم که گرانیتسو معین میشید که از فلان جز نشد اون همون منطقه در یک چوروا پرور قراخان از قلقا چرانده استوده است، اون منطقه از قلق است، اونجا ده لیزید نک. یا که فلان جاش در یک تاجیک است، значит اون منطقه از تاجیک است، یعنی تو определенный منطقه را از تاجیک است. یعنی چرت کردگی خیلی بگیم خط کشیدگی منطقه ها نباید یگان داشت. تاریخ بسیار کجکلت تو میدودگی نمی انسان ها هستند که عاقبتی نمی مسئله تاریخ آورده بگیم که در علامت سوال بسیار میبره. این همین انسان ها هست، این همین خیلی انسان ها هستند که تاریخ چوتکه ترمینولوژیا داده نتونستی، پس سفسطه زیاد نخوان. هر یک تاش خودی داخل تاجیکستان باید ما در 15-20 ترمینولوژیا تقسیم کنیم. این یگان جای جدا کردن نیست این ملت. امروزه سرجم شدگی با نام در زیر نام تاجیکستان یا که تاجیک، این جدا کردن نیست. این چطکه یسن فهماندن است که از همین خیلی انسان ها امروز اینمی ما که زبان ها که مثال گیریم یک بود، مثال سوغدی ها میگن. خب سوغدی ها این چی است اصلا خودش؟ سوغد گفتنی نام زمین است.
خب یا نمیدونم دروازه ها میگن. این نام زمین است از نگاه شما؟ نه، این نام زمین نیست. این نام زمین نیست. خیلی کاغانات قلق هم از 9 تا قبیله جمع شدگی بده. از 9 تا قبیله بده. اونو همشون یک آدم نیستن یا که یک خون نیستن. از 9 تا قبیله جمع شدگی بده. و امروز هم تاجیکستان از چند تا قبیله جمع شدگی یک تا تاجیکستان ساختگی جای یگان جنایت نداره. یا که خیلی ازبکستان هم خیلی قزاقستان هم یعنی ساгласат چی میگن یعنی ریزوگی یکدیگر قطعی یک دولت ساختگی هستند و همون زمان ها هم چندین قبیله ها جمع شده یک تا دولت می ساختند. اما سوخت این نام زبان است، این نام منطقه نیست. بخارا نیز نام زبان است. خیلی بگیم سمرقند نیز نام زبان است. خیلی بگیم شغنان نیز نام زبان است. این نامی بگیم یگان آدم یا نامی زمین نیست. فقط اینا شغنی های پارسی میگفتن، یعنی همون زبان. خب ایرانی زبان بگیم. این نامی زبان است. خیلی سوخت نیست، نامی زبان است. لهجه، نامی لهجه است. خیلی این ترمینولوژی ها در کاغانات قلق هم چندین تا استفاده برده می شود. چندین خیلی نام ها استفاده برده می شود. برای چی ما خیال میکنیم که بخارا بگیم یا سوخت بگیم فقط همون زمین ما در نظر میگیریم. نه، اونجا زمین نیست. او زمین اونو ما نداره. ایجاد فقط همون لهجه شیوه میگن که شیوه سوختی است. پارسی سوختی است. یعنی فارسی سوختی. نامی شیوه داده شدگی است. این همون نامی شیوه در قبیله ها در اونجا مونده. آیسته آیسته این ترمینولوژی در زمین داده شدگی است. گویا که نمیجا زمین نمی نام داره، یا نمیدونم اینجا سوخت نام داره، یا اینجا بدخش نام داره، یا اینجا شغنان نام داره. اینا لهجه ها هستند. نام لهجه است. شغنان نام لهجه است. پارسی شغنی. سوخت این نام لهجه است. دیگرها این نام لهجه است. این نامی نیست که در زمین یا در درخت ماندگی باشد بیان بگن که او این نامی درخت به دسته از همین درخت اینو نام گرفتن. خیلی چیز نیست. اکثر من پیشترم در یک نمیدونم در همینجا بود در تیک توکم بود گفته بودم که پیش زبان ها ما دعوا میکنیم که پیش اینهی زبان صحبت میکردن یا دیگر زبان صحبت میکردن. این اشتباه هست. بسیار اشتباه بزرگ هست. پیش زبان ها دیگر بود. امروزه ترکی یا که بگیم پارسی آهسته 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 این زبان یعنی با این یا با آن طرز بگیم که شکل گرفت. میفهمین؟ مثال در دوره دور نمیریم، در دوره SSSR که بگیم آدمایی که مردن یگان تای همون انسان ها کلمه اینترنت استفاده بردگی نیستن در زبانشون. یعنی اینترنت گفتنی کلمه نبود. بعدا این شکل یافت. از گودک هم استفاده میبرن. یا پیشتر از او بگردیم بریم پیشتر از SSSR تلفن گفتنی گپ یگان انسان تلفن گفتنی کلمه را استفاده بردگی نیست. یعنی بعدا این چیز شکل گرفت. یعنی اکثر کلمه او وقتا به نهایت کلمه ها کم بدن. برای همه اگر ما سنگا را نگاه کنیم، بعضی جای های قدیمی را نگاه کنیم، بعضی یک صورت برای این یک شکل دادگی کشیدگی است. یا که بگیم او دورای قدیمی را نگاه کنیم در تنه سنگ ها مثل یک شکل صورت گاو یا شیر یا نمیدونم یک شکل دادگی یک حیوان صورت شه یا نمیدونم یک آدم صورت شه یک شکل دادگی هستند. یعنی او انمو گپ ها بودن که او گپ می زدن. یعنی انمون عمود می نوشتن او نوشتنی اونا بود. اونا شکل داده. یعنی
خطا نکنم ایروگلیفی میگن، اون چیزایی که بگیم رنگ صورت خونه شکل میتن و حرفا، یعنی اونو یعنی الفابیتی همون زمان بود، اون زمان الفابیتش هم بود. بعد گپ ها به نهایت کم بدن. برای چی ما میگیم زبان ترکی و زبان پارسی میگیم؟ برای اونکه تهجانشینا بیشتر به یکدیگری برای ساختن شهر، کوریدن زمین کار کردن و تجارت دیگر چیزا اینا بسیار به یکدیگر علاقه نزدیک داشتن. برای همون اینا کوشش میکردن بعضی کلمه ها را پیدا کنن، بعضی سخنهای را که همه یاد فهمه باشه. از اون جمله ترکا میگیم یعنی کچرنی ها، اینا هم همه خیلی بدن. اگر حاضی ما نظر کنیم زبان پارسی لهجه بگیم خیلی داخل تاجیکستان ما چندین لهجه داریم، لهجه شغنی، لهجه بگیم دیگر اینا یک دیگرش اوقدر خیک آزی رو میفهمن که هرالش شدن پیشتر نمیفهمیدم. ما اولین بار زبان سوغدی را شنیدم ما حیران شده گردم چی گفته استایی گفتن. یکم بار من خوجندی بگیم که یک انسانی که از خوجند بود مهمون شده بود گپ زده است بود ما او را گوش کرده ما خیال کم یگان اینسترانس های یا که اول که ما گپ میزدیم مثل مردم خطلون مردم خوجند نمیفهمید، یعنی حاضر که ارالش شده و میفهمن یک دیگر از سخنوشه. برای همین هم بگیم اینقدر بگیم که در خود داخل یک دولت اینقدر فرقیت ها داره. ولی نمیریم دیگر او طرف باشه چی بگیم که ایران و دیگر طرف را با اوسنوشه با بگیم که خیلی دورتر هستن. یعنی خیلی ترکو هم خیلی هستن. حاضی بشنون مرحمت که بگیم که یک قزاق بشنون یک ازبک بشنون هرچه بر یک دیگرش نمیفهمه. بعضا کلمه هاش همو یاق جاق بعضا کلمه ها موننده نه که او طرف شبه بینی وپشه دیگه خیلی هستن نه که اما اینا هرچون هم ترک زبان حساب میخورن. یا نمیدونم یک آذربایجان یا یک ترکیه را آدم شه بیار بشنون باز یک ترکیه‌گی گپ زنه من نمیفهمم گپی او را چی گفته ایستاده است. در نظر من این پلانیتانی گپ زده ایستاده است. یا که من قلقی گپ زنم نه ازبک میفهمم نه قزاق میفهمم نه قرغیز میفهمم نه آذربایجان نه ترک نه ترکمن نمیفهمم من قلقی گپ زنم. برای چی؟ برای اون که اینا بسیار فرق کننده است. زبان ها اون وقتی که شکل میگیره وقتی که اگر داد و گریفت داشته باشه یعنی بیشتر در درون یکدیگریشون باشن. برای هم امروز در تاجیکستان ما یعنی خوجندی بگیم دیگر انسان ها گپ زنن برالا یکدیگرش هم میفهمن، اما سالای 90 95 97 سال هیچ که نمیفهمید این چیزا را. یک خوجندی گپ زنه خیال میکردی که نمیدونه ای کی باشه یک جمعه باشه ای حاضر چه خیلی که انگلیسی را نمیفهمی اگه انگلیسیان گپ زنه نگو کدام استی بود یا چی گفته است اینه کی چی نمیفهمی. عیناً همین بود. خیلی همو بعدی جنگا بود خدا رحمتی که ما از خوجند و ایلادور شد ینگه ما گرفتن آوردن خیش تباروش قطی توی دو اومدن او چی گفته است همو نمیفهمیم او چی گفته است. حاضر گپ زنن مثال گیریم بعدی که شکل گرفتن روابیو حاضر میفهمی که همون زبان چی است چی گفته است است. اومده بودم ما هیچی را نمیفهمیدیم او چی گفته است. در بین دو تا انسانی که در یک تاجیکستان فارسی که بلد صحبت میکنه چه خوجندی چی بگه مردم کلاب خانگی ما که الان دارم صحبت داره بلد فارسی صحبت میکنیم در بین ما پریواچیک میشیشت پریواچیک از بس که یک مهلت بگیم که اکم در خوجند زندگی کرده بود در مورد جوانیش او میفهمید بگیم لهجه خوجندی را گپ زده چی کرده میتونید اکم پریواچیک بود بین کلین خشت اومده بچهش پریواچیک بود نمیفهمید چی گفته ایستاده سین بچم چی میگه کلین میگفت
یعنی توی درجه بگیم که چیزا جدا بدن. برای همو این چیزا را باید ما کوشش نکنیم که ما همون قرد کنیم ده همشه. ما بدیم البته شما هم بدین، دیگر هم بد، اما هیچ وقت علی ولی شده نمیتونه. نه که علی ولی یک جای شده زندگی کرده میتونه، خونه کرده میتونن، زمین کرده میتونن، عائله کرده میتونن، فرزندها کرده میتونن، زن میگیرن، دختراشونا شدوده میتونن، عائلهشونا کلان کرده میتونن. نه که علی ولی هیچ وقت علی ولی یک شده نمیتونه. یعنی هر دشه علی گفته نمیتونیم یا هر چه ما ولی گفته نمیتونیم. این چیزا من رسوندنیم برای شما که هم وطنی عزیز. یعنی هیچ وقت ما علی را علی ولی گفته نمیتونیم. یعنی که هر چه بگیم که علی یا ولی گفته نمیتونیم. علیش علی ولی انا همین طرز بگیم خودی داخلی کگاناتی قلقم که با نه قبیله تقسیم میشی با همون ترمینی قلق یعنی قارلق انقدرش که جمع شده بدن، یعنی اینو در آبش ترمینولوژی قلق حساب میشیدن، در داخل با نه شاخه تقسیم میشیدن. اینو نه شاخه یعنی تقسیم میشیدن. اینو هیچ وقت بگیم که همش بگیم که نمی اوت قلقی، اینو در ترمینولوژی می یک کریشه یک نومی قلق در جمع شدگی بدن. الف، سانقل، چپر، آیمان، نه تا قبیله اینو بلاغ نه قبیله داشتن. اینو نه که همه اینو فقط یک ترمینی همون یک گلوبسی بگیم که مفکوره قلق دا جمع شدگی بدن. اینا مفکوره قلق دارن. عادی ترین چیز است. اینا قبول کردن در کار است. امروز نمیتونین که شما مثال با سخناتون سغدی ها را هیچی حساب کنین، شغنی ها را هیچی حساب کنین، بدخشی را هیچی حساب کنین، فقط وجن ترمینولوژی تاجیک ما تاجیک بدن باشه. نه این خیلی نکنین. نام تاجیک پیدا شدن در یا نمیدونم خودی سامانی در دولت سغدی اومد حکومت کرد. پیش از تولد بنیادش دولت سامانی سغدی بود. یعنی قدر بگیم تاریخش کلان است. خیلی طرفی بگیم که سامانی بگیم شغنان او طرفا را حکمداری کردگی نیست، او طرفا در رفتگی نیست سامانی. یعنی او منطقه سامانی دخل نداشت. این دروغ است، دروغ قدار است. من اثبات میکنم که همین یک چیزا به همون دروغی را گفتن در کار است که به حدی باشه که حل کرده بتونی. اول نمیشه که بگوی که گاوم پرید بعد یک انسان دیگه بگه که یک چیزی سیو پریده بود ترا پدیشکه کنه. همون قدر دروغ بگو که کم دروغ خوشکی که همون دروغ در درون یک علا راستا که قزمت نی نباشه. ما از فلان جا تا فلان جا نه. بله فقط اهالی نشینا گفتم که اما تهجا نشینا برای چی که گفتم نام تازی گرفتگی است. تازی عرب هم میگفتن. در دولت سامانی نام تازی پیدا شد. تازی هم گفتن. خیلی پارسا خودشون یعنی این پارسا دیگر را گفتن تازی ها هستن. یعنی عرب شیده هستن. عربا گفتن اینا را. از همون تازی امروزه تاجیک پیدا شدگی است نام. این همون من از پیش خودم نگفته ایستادم یکون تهمت نیست در حق شما. همون علمای خودتون میگه که از کلمه تازی تاجیک آمدگی است، یعنی تاجیک شدگی است. یعنی از کلمه تازی باشه. پس امروز من بگیم چی شی افتادگی است و معنا شوه بگیم همین کلمه پیدا شدگی جوشه و چرا این کلمه است من ایرا افتادگی هستم. مثال گیرم میتونم که پرتم در فیسبوک من پرت افتادگی هستم. نام تاجیک مثال گیرم از کجا پیدا شد. در فیسبوک ما استانا کگان است ارسلان استانا ارسلان کگان میتونین پیدا کنین. اما این پس زدن تاریخ نیست، این راست کردن تاریخ است. وقتی که فقط شما تعریف تفسیره داده میشین میرین بعد یک انسان ببرویه بگه که اینه جا نوتوری است اینه جا اینه خیل است
баъд мебироянд соф бигем намефаҳм намедонистагӣ мисону ту душманӣ, ту хоинӣ, ту фалонӣ ҳастиву ту дигарӣ ҳастиву ту дигарӣ ҳастӣ. ин айби ман нест. агар ки ин суханҳо хиёнати ту боша, пас тамоми ин торих хоини ту аст, ки торих навишта шудагӣ аст. Мушкили дар ту аст ки ҳамватанам, унаму бори торихнависҳо фақат дуруғу 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 дуруғ мегӯянд шумода. ман намегӯм о бесавод ҳастанд, ман мегӯм ки о басаводанд ва о медонанд дар куҷо чиро реп битанд, товуш битанд, бичиртонанаш, вазма барои худаш бигиранд. ва мушкили аслӣ дар куҷо аст? барои ҳамун муҳтарам торихнавис ҳамун муллоҷон ҳастӣ, кадом ҳастӣ? агар тайёр бошӣ, ман қатъита метавонам дар бораи торих суҳбат кунам ва бигем ки хусусан ҷойгузорӣ ва номгузорӣ ва сарҳадҳое ки худат гуфта истодӣ. ман якчанд барномата гӯш кардам дар ҳамон чи, яъне ӯ қадар дурӯға мегӯй, ӯ қадар дурӯға мегӯй, ӯ қадар қушш мекунӣ, мераи аз пеши худат ҳамон хондагӣ торихитра, ҳамон хондагӣ китобота, ҳамон хондагӣ источникота, ҳамаша ман хондагӣ ҳастам, ман медонам, ҳамаша медонам. любой источникта бугӯ, хитоиша мегӯй, арабиша мегӯй, намедонам ҳиндугиша мегӯй, кадомиш ки маъқулт аст, ту бугӯ, ман аз ҳамуҷаш меёрам, барот мекушам, нишонат метавам. ту аз куҷош мегӯй? баъд дуюмин чизе ки вақте ки терминологияро истифода мебарӣ, як ҳамун турко нагӯ, ҳамун турко ӯ зиёд ҳастанд, ӯ чандин қабилаҳо ҳастанд ва чандин миллатҳо бо чандин номҳо сабт шидагӣ ҳастанд ва бо чандин номҳо уно давлат кардагӣ ҳастанд. вақте ки қарахонӣ гуфтӣ, чотка бугӯ ки қалғои имрӯзаи Тоҷикистонда мондагиҳош ҳастанд. ина ҳамин инсонҳоро давлатҳошон, ина ҳамин одамҳо. ва дар бораи санъат бугӯ, агар ки намедонам минтақае ки аз куҷо то куҷо киҳо таъсир доштанд, чанд сол таъсир доштанд. марҳамат, ман аз рӯи хариташам, аз рӯи гуфтаҳои таърихам, ки инро бобои ман навиштагӣ нест ва ман нишонат метавам, агар ки суҳбат дар ҳамин бора карданӣ бошӣ. аммо хеле бисёр бигем ки моро нокас нишон нате, кӯшиш накун нокас нишон доданда. агар ман нокас нишонтиву минуси таъриха биковам ку, ман як қобчаи 70 килоа ҷамъ мекунам, меёрам дар пешат мемонам минусҳои таъриха. 15 соли ҷанги қарахониҳо ва ба кӯмаки арабҳо то куҷоро рафтем, кадом шаҳрҳоро арабҳо туҳфа карда буданд барои шумо. мефорад агар ин чизҳоро ман ошкор метавонам ки бишинам кам карда таърихитра. яке ман ба ин мақсади набиромадам ки таърихитра кам кунам. ҳамун дуруғ ҳад дошта боша, дар терминологияи турк истифода бурдан ва бигем ки кадом турк ва номҳои ӯра чотка ясна истифода бар. просто турк мегӯй ки аст? ё ки ман дар гуфтанда ҳамун форсо бугум, кадоми форсо? кадом форсо? форс якта ту ҳасти форс? не. эрон, курд, имрӯза ҳудуди Афғонистон, Покистон, яъне ки ҳамаи ино форсо ҳастанд қариб. ҳамаи ҳудудо дар форсо аст. яъне ҳар яктаи шумо ном дорен, тоҷик, намедонам эронӣ, курдӣ, худи дохили бигем ҳамун Тоҷикистонам ё худи дохили Афғонистонам даҳҳо, бистҳо номҳои дигар бигем ки давлат кардагӣ ҳастанд, давлатдорӣ кардагӣ ҳастанд, шоҳӣ кардагӣ ҳастанд. чаро шумо ӯро номошона опиш карда дар хитон гирифта мемонед? ин чӣ қилиқ аст? ин чӣ таърихгӯӣ аст? чаро шумо худотон ай қадар зери по мекунед? барои чӣ? барое ки худи ин мегӯм ку суғдиҳо будан, сомонӣ набуд, сомонӣ давлаташ набуд, суғдиҳо вуҷуд доштанд. мо гуфтани ҳамиҷада мо суғдиҳо мегӯй, шуғниҳо
давлати Сомонӣ вуҷуд надошт шуғниҳо бидан. хоб бадахшиё давлати Сомонӣ вуҷуд надошт. худи Сомонӣ худаш шояд ки оли оташ ба дунё наёмада буд. қатъи очаш Сомонира бадахшиё вуҷуд доштанд. яъне ӯ минтақа бо ин лаҳҷаи бигем чизи форсиву бадахшӣ суҳбат мекарданд. чаро ту имрӯз мебирӯй намедонам баъди ин чиз пайдо шидаги ин чизҳо қатъӣ мегирӣ нол мекунӣ мепартои бигем историяё қадимӣ будани Бадахшона нол мекунӣ ё ки хита мебарӣ клей мекунӣ дар қадимӣ будани ӯ ва ӯра титулша дар худат мегирӣ ӯра нокас ҳисоб мекунӣ ё ки суғда ҳамин кора мекунӣ. барои чӣ кора мекунӣ шумо? чӣ қили қасдӣ аслан? ҳамун ториха дуруст баред ва ҳамун муллоҷон ҳастӣ эшонҷон ҳастӣ бародар вақти мегӯй терминологияро дуруст истифода бар. агар дуруст истифода намебарӣ яъне ҳамун нуки забон қатъи ҳамун туркҳо буданд гуфта мемонӣ ва реп метӣ гапа. агар аз ин бабад ман таърихота ҳамун ҳар ҳафта мебироварда буда ман аз ин бабад таърихота гӯш мекунам. ҳар як хатоие ки мебирорӣ дар таърих ҳар як калима термине ки хато истифода мебарӣ аз ин тараф як видеои дига аз ман интизор бош. ман видеота хеле ҳозир мондам оли ака компютер ман бигирам биёрам ака як одам дар дудагим истифода бурдистаи мемонам. ман ку дар хонам ҳозир вайфай надорам гузарондагӣ нестам не ки ман вайфай мегузаронам дар хона ҳар як видеои тура ҳар як сухани тура нуқта ба нуқта наҷа компютерда кушода барои мардум исбот карда аз ҳамун источникош ки ту дурӯғ гуфта истодӣ таъриха ту наҷаша реп дода истодӣ яъне тов додасти ине хел аст инаҷа дурӯғ аст. ман мардумда ман ҳамун гуфти ҳамун гапа ошкор мекунам ё дурӯғ мегӯй ё ки рост мегӯй дигар истифода мебарӣ дуруст ё ки набоша ба ин назар нагирид ман нишон метам ту дар таъриха ҳар думон аз ин ба баъд мо қатъи дигарош ки дига проблемао қатъи суҳбат мекунем не ман қатъи ту ҳамун эшонҷони миллоҷоне ки мо қатъи худат таърихда суҳбат мекунем ку бибинем ку кадомимон рост мегем кадомимон источник қатъи доказат мекунем ки ту дурӯғ гуфтаистӣ ё ман дурӯғ гуфта истодам. аягла мо аз ин ба баъд нехел суҳбат мекунем. дӯстои азизам аз ин мақсади ман барои ман сахт расидагӣ ҷош просто моро як назарногир ҳеҷ ки гирифта истодааст дар торих ҳамони инсон шахсан ҳеҷ ки нест. як турко ҳамун туркои қарахониё буданд ҳамун Самарқанду Бухороро гирифта буданд ҳамун туркои қарахониё яъне ки детально нагуфта истодааст ки аст чӣ нест дар куҷо ҳаст. ҳам баъд манголо омадан баъд мо ҳам аз манголо чӣ кардем ҳамун манголо моро бераҳм киштанд шикаморо чоп карданд гулакора гирифтанд фалон карданд. ту қатъи арабо рафтӣ ӯ минтақаода килча қалама тақсим кардӣ бибирорам чӣ кор карданд сомониё дар минтақаое ки гирифтанд таърихша бибирорам чӣ кор карданд. оё шумо гудак накишта будем ку оле ку мангол ку омада боша мангол як бегона аст барои тура омад аммо худи шумо болои сари порсои хитон чӣ коро кардем давлати Сомонӣ чӣ коро кард медонем намедонем. агар дар кортон боша ман мекушом метам таъриха ман историяи Сомонира аз ин тарафш мекушом метам барои шумо ки чӣ корҳо кард Сомонӣ лашкарҳош қатъӣ рафтан чӣ кор кардан замини порснишинора яъне порсзабонора чӣ кор кардан ино қатъи арабо рафта мефорад ин коро. барои ҳамин хеле назарногир нагир таъриха дуруст бугӯ худта жертваи таърих накун. имрӯз шумо дорен доимо ҳамун мардуми тоҷика жертваи таърихи нишон метен ва ин мардум ҳолеам дора абида доранд чунки ӯ моро манголо карда буд. бибин манголо киштан ин кора кардан ӯ кора кардан ветнам қатъи амрико
جنگ کردن خطا نکنم چند قطعه بمب پرتافتن در ویتنام حاضر هم دارن همون بمب پرتافتگی چقریاده حال دارن مای پروری کردیستن آدما حاضر امروز مای پروری کردیستن بمب زدگی ده خطا نکنم 500,000 تن است میخه بمب پرتافتگی سال ما انیقش ببینیم برای انیقش نمیدونم یعنی یه مقامی که بمب پرتافتگی است اگر حدودی و ویتنام اگر حاضر بگیریم از امروزه حدودی قزاقستان مایده هست یا که از حدودی ازبکستان مایده هست یعنی این قدر بگیم بمب باران کرده امریکا و جره 50 سال نگذشته است 50 سال نشیده است این حادثه ده حاضر قطعی امریکا بهترین اتنشنی دارن تمام استودنتوش جوانوش میروند در امریکا خونده ایستادن образование گرفتن مونده استن کار کرده استن امریکا اومدگی میلیون ده ها صدها بگه میلیون ها پول گذرانده ایستاده است برای چیاشون یا که ده ها و صدها بگیم شرکت های امریکایی در امروز دارد در ویتنام کار کرده ایستادن چرا اینا نمیگن که ویتنام امریکا 50 سال پیش قطعی جنگ کرده بود اوکو حال ما عصر نمیدونم 8-9 жертваш گشته استیم امروز حاضرم عصر 8-9 жертваш هستیم امروز دوره حاضرم جوانو چی میگم منگول اومدن شکموی زنو را کفاندن چیکار کردن ای بچه زمانش بود جایی که سامانی کرد او هم همی کار کرد او هم رفت کشت یگان جا یعنی که یگان منطقه را یگان انسان با کلچه و قلمه گرفتگی نیست اگر که همین یک دولت رشیریت کردگی است یعنی که وسه شیدگی است او تاچ نکشتگی است او زنم کشتگی است گودکم کشتگی است خانه هم ملو زدگی است برای چی؟ برای که او جا را بگیره کلان کنه خچه اگر که بگین که دعوا کنه که دولت سامانیان که از اینجا تا اینجا گرفت او از اینجا تا اینجا دولت سامانیان با کلچه و قلمه گرفتگی نیست یا که قلقه بگیم که از فلان جا تا فلان جا گرفت قلقه هم با کلچه و قلمه یکان جا را گرفتگی نیست همه جا زوری شمشیر بود زوری گفت که هم گفت بقاگی بود همون قوه قطعی کشتن قطعی قتل کردن قطعی گرفت چنگیز خان هم که از فلان جا تا فلان جا گرفته باشه چنگیز خان هم زوری قطعی گرفت قتل قطعی گرفت برای هم میگن که توجیکای ما بسیار یک کلمه زیبا هم دارد زمان ای زور تماشاش ای کور یا زور میشه یا کور انتخاب در دست خطه یا کوری را انتخاب که یا زوری را فقط ناید کردن یا نمیدونم جوانو را به همون وقتی که نمیدونم رشیرین دولت سامانی را گپ میزنن ما اینجا تویشه کردیم ما اینجا همون تاریخ شنوس ما اینجا کردیم ما نیجا را گرفتیم پیشا ما زمین های کلان داشتیم ما آمدیم بعد مغلا آمدن شکمای ما را دراندن با مغلا آمدن ما را کشتن با مغلا ای بچه تو کلچه قلمه قطعی گرفتی چی با بلیت قتل کشتار خطا نمیگوی چی با تو زخوت کردن زمین های خطا نمیگوی چی با اینجا را تو خودت بسیار اصلوارانه تا آمدی آمدن مغلا جلست میجقی جنگ های دنیا های زدی گرفتی نر باش نر بدی زمانش زدی گرفتی تا فلان جا دولت کردی نمیدونم با قوای عرب بود با کمک عرب بود تونستی کردی نر یاشت شوه و کدومی دیگه اومد تر زد گرفت او هم نر است اوشت شوه برای چی تر زدنت اصلوار است یک از دیگه تر بزنه تا نویتی دنیا را میبرداری مورا مغول زد مورا اینایی زد واسه من جنگای سامانی را بکشم ببرارم از تاریخ ببرارم نشون بدم کدام منطقه را چند روزی جنگ کرد گرفت چند قدری جنگ کرد گرفت یا که خیلی بگیم که سامانی
тараза гирифт аз аввалин масҷиде ки тараза сохт чанд одама кашт омад ба килчаву қалама гирифт тараза аз дасти қалағо омад баласағун суяба гирифт нападение кард столицаи қалағоро нападение кардан омадан сомониё ба килчаву қалама гирифтан омадан қалағоро гуфтанд ки биё қалағо килчаву қаламатон мекунам шумо давлата ба ман таслим мекунед не ҷанг буд зада будан киштан занакора киштан гудакора киштан темболи қалағо 200 сол ислома қабул накардан ҳамроҳи ислом ҳаму арабо қатъи омадан хери гудакора бировардан ман аз история биёрам чиқа киштан гудакора яъне ман бишиним ноид кунем бишиним ки исмоили сомонӣ намедонам наҳам асрда омад қалағора кишт ошиш шава нар буд ҷанг кард ҷанговар буд ҷанг талафот дорад ё имрӯз Россия Украинара зада истодааст чи ноид мекуна мешина Украина хестаст ям зада истодааст чи дар уҷа гудак намурда истодааст дару бомбаҳо гудак намебарад барои ҳамун ин хел тарихгӯякора жертваш нашен шумо ино шуморо психикӣ жертва мекунад психикӣ ноиталӣ мекунад ино шуморо инаме хел тарихшиносо мекунад инаме хел тарихнақлкуно мекунад не ки намегӯянд ки замона мебуд мо ҳам зада будем дар замон мо ҳам фалон ҷора задем мо ҳам гудак кишта будем дар уҷа армияи шумо омад ба гилдаста омад килча қалама кадаги гӯшбирён кадаги халқае биё халқ ман сомонӣ ҳастам ман давлати сомонӣ дорам ман намедонам биё мо шуморо бигирем шумо таслим мешед мода халқ таслим шид хест аз пеши худаш биромад о ина сомонӣ омад мо қатъи сомонӣ мешем гуфт худи қатъи қарахониё 15 сол ҷангидагӣ аст охирашда то распадша чӣ кор кардагӣ аст қарахониё шуморо мезадану шумо ҳар рӯз килча қалама карда дар пишти дар интизор мешидед ки кай қалағо бияд шуморо бизана не шумо мезадин ва мезад ия мезад нормал аст ҷанг правилаш ҳами аст ё дар ринг дита боксёр мебироя яташ бизанав яташ марайнаҳи зад иттазад айча зад бакавой зад минима зад чишмома зад помда шатақати зад мешинам тари гуфта майдон аст биромадӣ мезанӣ ё мезанад ё задиш чӣ қадар ноид мекунед чӣ қадар дои мохитона намедонам монгол моро кишт муғул кишт фалони кишт узбако моро киштанд дигаро моро киштанд агар ки ино шумо агар ҷанг намекардед ҳоли шояд ки шумо имрӯз бо ҳамчун гӯем форсзабон вуҷуд надоштед аз ин маълум аст ки шумо ҳам ҷанг кардагӣ ҳастед шумо ҳам наез кардагӣ ҳастед аввалин арабо қатъи қушида дар давлати қалағо шумо сомонӣ ҳамла кардагӣ аст аввалин тараза гирифтагӣ аст баъд аз ӯ мерава баласағуна мегира баъд аз ӯ бигем дигар шаҳроша мегира ки имрӯза қазоқистон минтақаи алматову бигем чиё қарор дорад семиречия мегуфтанд яъне иҷора ҳамаша сомонӣ аз қалағо бо арабҳо меоянд дикаса мезананд мегиранд шумо қалама када рафта будед шумо накиштед уҷа гудак шумо уҷа одам накишта будед чаро ин чизоро намегӯед шумо чаро намебироред чаро намегӯед ки уҷа гудакоро занакҳои мекиштанд ҳомиладорро ҳам киштагӣ ҳастанд ки пага чи таваллуд мекуна қаллиқ таваллуд мекуна гуфта чаро ёша намегӯед агани мо инами мушкилиро дорем кори худмона доим ширин нишон метему кори каси дигара фақат нафрат то ки инами гудак ба нафрат калон шавад дар мағзи сари гудак мо бирезем ки мо сомонӣ бузург будем зур будем туркҳо омадан моро давлатҳоморо нобуд карданд тамом ман бисёр чизоро бовар ки ман медонам ки мардуми мо тариха дуруст қабул карда наметавонанд фақат чизе ки инами чӣ хел аст як гудака фақат эрка кунӣ ва як рӯз агар исбес бугӯй ку инами қагабда ку ӯ гирья када қаҳр када хича зада дар замин ки ти чӣ ба мара исбес гуфтӣ яъне мафкураи мардума мисли анамо кадагӣ аст
مثل همون گودک دویمو ارکا دویمو چیزی شیرین 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 شما میشنوید. ما برای همون اولی کو اول نبروردم اکثر چیزا را که شما قبول کرده نمیتونین. شما فقط از تاریخ پلوس میدونین، یگان تد مینوسی تاریخ نمیدونین. اما از تاریخ ترک شما فقط مینوس میدونین، یگان تا پلوس نمیدونین. میدونین مشکلی در سر نمی است. شما از بیگانه مینوس، از خطون پلوس شا میدونین. یگان تا مینوسی تاریخ خطونه نمیدونین، یگان تا پلوسی تاریخ بیگانه را نمیگین که چیکار کرد بیگانه در اوجا. زبانش میغلطه و تاریخ گوه که گپا را بگه. علمی که رشد کرد از همون بگیم که 9 عصر تا 12 عصر مابینش همین عالم و شاعر و نویسنده تمام این چیزایی که بود، یعنی 10 11 عصر دولت سامانیان وجود نداشت. یعنی همه این منطقه در دست قلقا بود. قلقا کنترل میکردن. چرا قلقا زبان شما را از بین نبرد؟ چرا قلقا کلتور شما را از بین نبرد؟ چرا قلقا زبان خچه در شما نوی ازود نکرد؟ یعنی این قدر بگیم که کمک کرد که بگیم این عالم و شاعر و نویسنده و بگیم عصرای بگیم که 10 11 و 12 بگیم این قدر بگیم نویسنده و شاعرها ببرایه. برای چی این کار کرد؟ خب چرا از ایش نمیگین؟ چرا از ایجش نمیگین که چقدر قراخانی ها برای کلتور خیلی امروزه بگیم تاجیک یا دیگر تاجیک زبان ها رشد کردن، چقدر بگیم که سهم گذاشت. آن کاری که قراخانی ها کرد 90 سال دولت سامانی در این کار کردگی نیست در خیلی زمین تاجیک که امروز یا سمرقند و بخارا بگیم یا سوخت بگیم. آن کاری که کرد دولت سامانی در کار کردگی نیست. یعنی این قدر رشد کرد، این قدر بگیم که توجه دادن در باره علم و نویسنده و دیگر چیزا. هر بلایی که داشتین، هر نمی شاعری که دارین فقط در زمانی بگیم که دولت داری قلقا شدگی است. بعد از اون مردگی تا امروز مردگی است. خدا رحمت چون کنه همشه دیگه اوتری نه عالم میبروه نه شاعر میبروه. یعنی این قدر اسکوست و این قدر بگیم در همون نویستن دیگر چیز بگیم دولت قراخانی و قلقا قدر بگیم که سهم گذاری کردن. چرا از اینوش نمیگین؟ چرا گپ نمیزنین از اینوش؟ ولی ما ببرار می چیزا را پرتم بعد میگن که آن ای خچ تعریف کرده ایستوده است. 4 تا جوانی که بیچاره نمیدونه در دنیا چی گپ است، او هم نقل باباش قطی کلان شدگی و میگه آن ای خچ تعریف کرده ایستوده است. نه، من تعریف نکرده ایستودم. ایرا من ننوشتم که من تعریف کنم خدمت. ایرا کی نوشتگی است. یعنی رشدی بگیم که سمرقند و بخارا عیناً در دوره قراخانی شدگی است. یعنی کنکرت نبگیم که عالم و شاعر و نویسنده و بگیم مکتب و سرشدگی و دیگر چیزا که علم در آدما دستوب نشدگی دوره قراخانی و 300 سال دولتداری قراخانی در سمرقند و بخارا شدگی است. تا وقتی خیلی نبود. چرا از اینش حرف نمیزنید؟ امروز بدگی ناموی 2 تا نام یک قشلاقایی که بدن در ناموی ما امروز خسته شما دشمنی کرده و او را محکم کردین در تاجیکستان. نامو را علیش کردین. جایی که تعلق با قلق داره همه را گرفتین بگیم ترکا گفته باز نابود کردین. او در ترک یگان تعلق نداره. اون نام ها ناموی قلقی هستند. باز هم اینجا ترک گفته باز یک نوکی زبان قطعی همیتا میزنینش گویا که کدام یک استانبول بدگی و نمیدونم انقره بدگی ترک در داخل داره. یعنی قدر بگیم که کارا میکنیم و این کارای شما نرمال است. باز همین کاراتون نرمال است. اگر همین کار خدای نکنه یک ترک اگر در حق شما بکنه یا که نمیدونم در افغانستان شدگی کرده شما در تاجیکستان استاده ژرت هستین برای چی او تاجیکای افغانستانن ماتم میگیری. تاجیک افغانستان و امروز افغانستان در داخل داره. او تو در داخل نداره. پرابلم ای خیلی است. یا در ازبکستان شدگی کرده شما امروز هم خودتون ژرت میگیرین.
дар Ранавуҷа кардан, дар Термизӣ кора кардан, дар Самарқанду Бухороӣ кора кардан. Самарқанд Бухоро аз Ӯзбекистон аст. Чӣ ту жертваи ӯ ҳастӣ? хизан хичон о нахостан қатъи бигем ин тараф бигзаранд ва то имрӯз намехоҳанд бигзаранд. Чӣ ту хита жертва мегирӣ? Дар Фаластин шидагӣ корда хита мехезӣ мо мусалмоно азоб кашидастем. Мусалмоно қири дунёро бировардан замони хичонда. Чаро дигар инсоно хичонда то имрӯз жертва намегиранд аз ин чизо? Ҳамин мардума камтара як мардона бояд мо тарбия кунем. Мефаҳмед? Як мардона мардум дарк карда битона ки майдон аст, мезани мезананд. Набояд ту жертваи торих шай бишинӣ ки дар торих моро манголо зада буданд, моро инаё зада буданд, моро фалониш зада буд. И хеле хита жертва наку дар инҷа. Дастатична шумо ҳам задагӣ ҳастен. Ҳатто ки шумо бегонара не, шумо худитона задагӣ ҳастен қатъи арабо кушида. Яъне шумо худиётона киштагӣ ҳастен қатъи арабо кушида. Худи форсора зада киштагӣ ҳастен қатъи араб кушида. Агар форатон ман дар фейсбуку мепартом Паходи Исмоили Сомонӣ на какой территория чанка кадом шаҳрора ҷанг кард гирифт, қатъи ки гирифт, ҳатто ки ҳамон замини форсо противостоят кардан, тасмим нашидан дар Сомонӣ ва ё амрои арабо задан гирифтан. Агар хоҳед ман дар фейсбуку мемонам солҳои ҷангша ҳамаша баъд ҳисоби китоб кунед, хитоб тақсим кунед 90 соли давлатдории Сомониро тақсим кунед. Чӣ оқати гузаштагӣ аст? 90 соли давлатдоришон чӣ коро кардагӣ ҳастанд? Чанд соли дар кадом шаҳрҳо ҷанг кардагӣ ҳастанд? Хоб шумо фаришта торихда, дигаро қиқа. Эвача торих аст, замон аст, ҷанг аст. Худи дар ҷанги омаден ин миллата психикаша янамуд заиф кардем ки имрӯз ҷанги дохилие ки худотон байни худотон карден, имрӯз ҳамин ҷанга дорем дар калаи лақай, дар калаи қалиқ бор кардистем. Максимал кӯшиш мекунем қалиқ мора кушт. Қалиқо қишлоқи мо омада буд, яташ мегӯяд. Қалиқо қишлоқи мо омада буд, қалиқо лақая омада буданд. Қариб хоҳари мара таҷовуз мекарданд, қариб апаи мара таҷовуз мекарданд. Бача ӯ ҷанг аст, ӯ лақай аст, қалиқ аст, ҷанг аст, омадааст, ҷанговар аст. ӯ ҷанговара, миллатиш ҷанговар аст. Тамом. Замони ҷанг миллат намешавад дигар. А дигарош омадана чанqa тоҷики дигара киштан, ӯ дар чашм наметова. Ҳамин ду дона бигем ҳамин ду дона лақая дидан дигар тамом. Ин лақай ҷангу кардан. Мефаҳмӣ намера? Вот проблемаи аслӣ ки ҷо аст. Мо ҳар як чиза бояд ба ҳамун замонаш нигоҳ карда наметонем. Фақат мо кӯшиш мекунем ки гуноҳкор як каса бибурорему, мо худмона жертва бигирем. Мо бояд жертва бошем. Яъне ин асосӣ ашибкаи худи ҳамин торихгӯ, торихдонову ва худи ҳамон парвариш мекардагии инсон ки имрӯз ҷомеа парвариш мекунанд, асосии мушкилишон сари анами аст. Ки доимо жертва мо, дигаро қотил. Жертва мо, дигаро қотил. Мо ҳеҷ кор кардагӣ нестем. Мо ҳеҷ кара киштагӣ нестем. Мо дар даст мо яроқ гирифтагӣ нестем. Мо ягон ҷоро ҳамла кардагӣ нестем. Гӯё ки нами худованд худаш мода дод ҳами заминора гуфти неҷаш ҳастӣ, неҷаш ҳастӣ, неҷара биги, неҷара биги, фалон ҷора биги, бигем ки биги ҳукуматдорӣ ки худи суғдиёра Сомонӣ ба килча қалама рафт гирифт. Не? Худи қати суғдиё ҷанг кард Сомонӣ. Ё не бугӯй ҷаша? Ҷанг накард? Килча қалама қати рафт гирифт суғдиёра. Ки суғдиё алоҳида буданд. Ягон мушкилӣ надошт. Дар замонаш Бухоро алоҳида буд, Самарқанд алоҳида буд. Яъне ҳамин чизо дуруст бифаҳмед. На ин ки фақат жертва қатъи хитона, фақат жертва гирифтанд.
ман барои чӣ то иҷои бигем гуфтам то и тарз омадам гуфтам ин масъалаҳоро овардам барои он ки оянда ҳамин ҳамватанои мо доимо хичона жертва хиёл накунанд, хичона заиф хиёл накунанд, ино тасаввур накунанд ки доимо моро зада бидиҳанд, моро кишта бидиҳанд. дар инсонҳо бояд мегӯям ку взаимопонимание боша, яъне ки фаҳмиш боша, моро ҳам зада буданд, мо ҳам зада будем, значит замон ҳамо буд, яъне ки аввалиш ки ӯ замон мо набудем, яъне ҳам авлодҳои мо якдигариша зада буданд. ин чиза ҳамин хеле туғри фаҳмидан дар кор аст, фаҳмидем, ҳамин чиза туғри. барои ҳамонам то иҷо омадам гуфтам ки ман кӯшиши ман сари и аст, тамоми сайр талоши ман аз таърих пас задани ин ё он нест. бале бисёр таърихҳо хуб аст, чӣ суғдиҳо бошад, чӣ бигем чӣ давлатдории Сомониям бошад, беҳтарин як давлатдорӣ аст, бигем заминҳоро зад гирифт, ҷанг кард, қатл куштор кард ӯ ҳам своё время замони худашда. ин аз ин мақсад ҷавонҳоро мафкураша тоза кардан аст камтар, ки мо доимо зери пои ҳар ки будем ё намедонам, значит моро турко кишта буданд, яъне Сомониям туркоро кишта буд, хусусан давлати қалғода ҳамла кардагӣ ин Сомонӣ ҳаст, яъне сар кард имрӯза Тараз аст, Қазоқистон, Алмато минтақаш, ин тараф Қирғизистон бигем ки Баласағон бигем пойтахтошон ва ин тараф бигем то Чура ки умуман ҳамун хеле ҷои замини қалғоро бигем зад гирифт. ин аввалин чиз аст. дуюмин чизе ки ӯ замонда одамо кам буданд, яъне хеле кам буданд ва барои ҳамоам ки мо ҳар рӯз то имрӯз дорем якдигара мекишем, барои ҳамон нав дар Осиёи Миёна где-то 70 чанд миллион аҳолӣ шидагӣ аст, барое ки алон мо дорем кадоми зур аст беҷона мекишад. мисол гирем дар Ӯзбекистон ҳам шида истодааст, Қарақалпоқа сар бардоштанӣ намемонад, дар Тоҷикистон шида истодааст, бигем Бадахшона сар бардоштанӣ намемонад, дар дигар минтақаҳош ҳам ҳамин аст. ҳамин ақалиятҳое ки як кас ки болои қудрат омад як миллат, дигар миллатҳое ки дар кишвар зиндагӣ мекунанд ӯро бояд бикиша, калаша набардор, ма дурӯғ бугум, ӯ фаҳмид бикишиш, иш фаҳмид бикиш, ҳамин дурӯға ба зурӣ дар сари мардум рост карда омада истоданд. то имрӯз ҳам доранд ҳамин аҳвол аст, киштор. гуфтам Аврупо як баробар заминиш майда аз Осиёи Миёна аст. дар Осиёи Миёна 5 давлат аст: Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон. 5 та давлат. ҳудудуш қариб як баробар аз Аврупо калон аст уҷара. ҳудуди Аврупо як баробар майда аз ҳудуди Осиёи Миёна аст, яъне ки Азия. 28 давлат аст дар инҷа. 28 давлат. дар Осиёи Миёна 5 давлат. буд мушкили мо дар куҷо аст? агар мо ҳар ақалиятҳоро замин медодем ба худшон, тақсим мекарданд, баъди нами распади СССР ам ки мешиштанд мегуфтанд бест тамом, мо бояд давлатҳои нав ташкил кунем, бояд ақалиятҳои мисол гирем кам ҳастанд, мо ӯро бояд замин битем, бираванд замин кунанд, давлат кунанд худшонда. ҳозир айни ҳол аз нигоҳи ман бояд дар Осиёи Миёна, яъне дар Азия ҳозир камаш да бояд 50 та ё 40 та давлат мешид, ҳадиақал 30 та давлат мешид, барое ки наму қадар ақалият ҳаст, 30 та зиёд ақалият аст. баъд ҳар як ваҷаби Азия обод мешид, ҳама пустиня шида хову намерафт уҷо, чул биёбон шидагӣ. агар ҳар як ақалият ҷудо мекарданд, ҳозир айни ҳол дар Осиёи Миёна бояд на камтар аз 30 та давлат бошад. 30 та бояд давлат бошад. яъне чӣ қадар дар Аврупо давлат бисёр аст, ҳамон қадар қувва бисёр аст, ҳамон қадар бигем фаҳмиш зиёд аст. ино ҳам кишта буданд худошона, не ки ҳамон баъде ки тақсимоти худшон ино доранд ҳар як давлат аҳолиш зиёд мешавад. имрӯз Аврупо 180 миллион аҳолӣ дорад, Осиёи Миёна 80 миллион. 100 миллион аз Аврупо кам ҳастем. алон дорем мо мекишем, алон дорем калаи каса бардоштанӣ намемонем. бикишиш ки қалғо гап задестанд, бикишениш тири танка бар, миллиард расход мекунем, бикишем. Помиро гап задестанд, вайскаро равон кун, бикиш.
ایست که خوارزم سر برداشت وایسکر روان که بکش او گفتن بخورا است بکش بخورا. یعنی امروز ما داریم فقط کدامی که زور میشوه به جانو را کشتن به جانو را کشتن، کدامی سر قدرت میاد دیگر انسانو را کشتن. امروز ما پروست ایدئولوژیایی نمیدونیم یک توپاییزم قطعی داریم حکومت داری میکنیم در آسیای میانه. باید نامو منطقه فقط تاجیک باشه، تاجیکا دا باشه. زمین ما از فلان تا فلان بود، از فلان تا فلان بود. این значит زمین ما هست. امروز ما زمینامون کم است، باید ما تاجیکا دا زمین بتیم. باید ایش میبره نه این زمین ما است، ایش میبره قرقلپاکش حق نمیته، اوش میبره دیگریش حق نمیته. یعنی که همین 5 تا نام باید доминирующий نام باشه. قزاق، قرغیز، ترکمن، ازبک، تاجیک، تمام دیگر نباشه. باید بکشن دیگره. حالی هم که همین تاجیک هم با ضربه استالین با اجاره جدو کردن نباشه، ایش هم باید در حیات ازبکستان میبود، باید ازبک доминировать میکرد، نامی تاجیک نمیبود. یعنی که این مشکلی ها را ما داریم. میدونید در اونجا دیگر ملت ها هستن خودشون تاجیک چوستود نمیکنن، گرچند با زبان فارسی گپ میزنن خودشون تاجیک احساس نمیکنن و نمیخوان تاجیک بدن. حاضر سعودی ها حق دارن بخیزن بگن ما تاجیک نیستیم، ما سعودییم. این حق دارن برای اینکه کلمه یا تاجیک یا سامانی یا دولت سامانی این کلمه ها نبود سعودی بود، این ملت بود. اینو حق دارن ازی ببروین. یا حق داره بدخشی ببروین بگه ما تاجیک نیستم، ما پارسی بدخشی هستم. یا شغنی حق داره ببروین بگه ما پارسی شغنی هستم، ما تاجیک نیستم. یعنی شما مجبور تاجیک کردن دیگرها هستین، ازبکش باشه مجبور ازبک کردن دیگرها هست، قزاقش باشه مجبور قزاق کردن دیگرها هست. که در قزاقستان هم یک علا بگیم که ملت های وجود دارن که اونا دولت داشتن براستی خودشون، ایمپریا بدن. خیلی نیمان کلانترین ایمپریا بود و دولت بود. یکی امروز به نام قزاقستان قزاق حساب می شود. حق نمیتین شما دیگر انسان را خودش دیگر کس احساس کردن ده. مثل همون یک جوان بود که خودش دخته کرده است که اپراسیون کرده است، شکو کرده است. گفت چی باید این کار کردی؟ گفت آخی من خدمت در تنه خودم احساس نمیکردم. میگه که یعنی من خدمت دیگه کسی احساس میکردم. یکی آخی مرا مجبور زن دادن، مرا مجبور گفتن. و بچه کی بود که دخته کرد خودش ملک قلندر رو کی بود امرا بچهش. یعنی که انسانی که خودش تاجیک احساس نمیکنه او را مجبور تاجیک کردیم، یا انسانی خودش ازبک حساب نمیکنه او را باید مجبور ازبک کنی. من قلقم، من نمیتونم ازبک شیده. او هم زبانی دارن، مانندی دارن زبانش، نیکی منوی را نداره. حاج من ترا بگم ایرانی، تو ایرانی خودت احساس میکنی؟ نه. یا ایرانی را بگم تو تاجیک احساس میکنه خودش؟ یا نه. یا کرد بگم که تو تاجیکی، یا تاجیک بگم تو کردی احساس میکنه؟ نه. این زبانشون یک است همش. نیکی چوست و احساس نمیکنه. همچنونه که من خدمت ازبک احساس نمیکنم یکان بار. من قلقم، من قلق احساس میکنم. یا بگم یا برادر ما لقای در تاجیکستان در بر ما در یک جا زندگی میکنیم، یکی او خودش لقای احساس میکنه. من قلق. نه زبان و مانندی دارن، ما برادری داریم، داد گریف داریم، دختر میتیم، دختر میگیریم. ما یگان مشکلی نداریم در این چیز. نه که هیچ وقت او انسان خودش قلق احساس نمیکنه، یا من هیچ وقت خدمت لقای احساس نمیکنم. برای که هر یک انسان چوست و خودش داره که من اینمی ملت هستم. خیلی بگیم که مثال مردم بدخشان چوست وید نمیکنه خودشون تاجیک. میگه من تاجیک نیستم، من پارسی بدخشی هستم. خلاص شما چی رو مجبور میگنید تو تاجیک شا گفته؟
ё дурӯғи қадора мезанем ки ӯро историяшона гум кунем, намедонем мо аз фалон ҷо як ҷо будем. Не, ин чизо дурӯғ аст. кӯшиш накунем оқибати дурӯғ вой ҳаст. ҳамеша раси нафсигида бидонем. СССР дурӯғ қатӣ сохт омад, оқибаташ войшид чапашид. дигар инсонҳо оила занашу дурӯғ оила мекунанд, меояд то ҷое ки муайян мешава ӯ оила ҷазир мешава. агар шумо ба дурӯғ миллат бисозем ва бигем ки ин миллати шумо дур намеравад ва пора мешавад. ин на танҳо шумода дахл дорад, даже дигар ӯзбеку қазоқу дигар любой миллат ин чиз фарқ дорад, дахл дорад. дурӯғ қатӣ сохтӣ омадӣ, як рӯз дурӯғо ошкор мешавад, ин чиз чапа мешавад. бароям максимал кӯшиш кӯ рост ша бугӯ, рост қатӣ зиндагӣ кӯ, ҳеҷ вақтра ку ягон бало ягон офатра гирифта бурда наметавонад, барое ки барат бидагӣ инсон медонад ки инами инсон рост и дида дониста дар бари то омад. мисол мисли ҳамоне ки дар гурӯҳи 24 одамо ҳаваси аврупо кардан, омадан чун оппозитсия гирифтан, қуш шидан, омадан аврупо. хоб дальше яъне гум шидан рафтан. боз куҷо дан ҳеҷ каша намедонем. як қопчаша киян чиян куҷо шиду, не ки аз ӯ тарафи марз рӯзи дуроз дар зело дар дигар ҷо худошона намедонам зидди эмомалӣ мегирифтан гап мезадан. яъне ӯ чиз дурӯғ буд. ӯ фақат омадан дар ин ҷа буд. ё дар ютуб медидӣ як гала канало кушодагӣ фақат қайчӣ кардан аз наворҳои дигар касо партофтан дар ютуб. менавиштӣ дар ҳамонҷа, мегуфтӣ бародар хай наворҳои мара ту чӣ яктори гирифтӣ карда истодӣ? акаҷон ман мубориз. дурӯғ буд. барои пул кор кардан аз ютуб пул медод мекард ин кора. дурӯғ буд. чиро имрӯз намекунанд ин кора? хоб яъне ки дурӯғ оқибат надорад. хели торих ҳам имрӯз дурӯғ сохтан, дурӯғ гуфтан оқибат надорад. барои ҳамун торихи гапзана мегӯм ки хеле дамқадар иқадар назарногир қалғора гап задести, торихи қалғора қарахониҳои туркиё мегӯй. не, ман аз ин ба баъд якта ба якта дар навори ту навор мекунам. боқӣ саломат, сарбаланд, хонобод бошед. манзарат ки бисёр вақти шуморо гирифтам.